оиларо асоси ҷомеа меноманд. хонавода яке аз муҳимтарин арзишҳои инсонӣ ба шумор меравад. салом тамошобинони иззатманд. нашри нахустини барномаи мазҳар аст пешниҳоди шумо дар соли 2025 тариқи телевизиони баҳористон. имрӯз мо гурӯҳи эҷодӣ омадем ба шаҳри ҳисор ва суҳбати хубу хотирмонӣ дорем бо яке аз оилаҳои фарҳангиву маърифатӣ, оилаи қосимзодаҳо. дуруд ба якояки шумо ҳамагиро ба барнома хушомадед мегӯем. тамошобинони иззатманд, мо нахуст суханро ба сарвари хонадон бобои иззатманд акай бахтиёр медиҳем. дуруд ба шумо. ассалому алайкум, хушомадед ба хонадони мо. саломат бошед бобои иззатманд. хуб, сараввал биёед ҳама аҳли оилаи худро муаррифӣ кунед. дар ин ҷо фикр мекунам ки набирагони шумо ва ҳамсари азизатон ҳаст ва инчунин дигару дигарҳо. хуб, як барои мо муаррифӣ кунед. бисёр хуш аст. пеш аз ҳама оиламон қосим ва зебогул, келинамон фаризахон саидаҳмад, набираи колониам қосимов аминҷон, набирачаи диманге қосимова зайнаб бибӣ, ана набирачаи сеюмамон зулайхои қосимзода, ана набирачаи хушрӯякаи ман марьями қосимова марьям, ана кенҷагии ман ҳозир дар бари ман шиштагӣ қосимов амирҷон. бо сабаби бисёр чизи зиндагӣ ки писаромон корҳояшон бисёр муҳим будааст, иштирок карда наметавонанд ва инчунин дигар фарзандҳо дар хориҷи давлат таҳсили илм доранд. онҳо ҳам акун дар сафи мо ҳозир нестанд. ташаккур, саломат бошед. воқеан ҳам бинандагони иззатманд, оилаи қосимовҳо ҳамагӣ оилаи фаъол ҳастанд ва фарзандон, набирагон хуб донишманд ҳастанд, адабиётдӯст ҳастанд, китобхону китобдӯст ҳастанд ва чанд нафари набирагони акай бахтиёр иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошанд ва албатта ба даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст роҳхат пайдо карданд ва имсол тасмим доранд ки боз дар озмуни ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намоянд. хуб, нахуст мо аз шумо мепурсем ки дар таълиму тарбияи фарзандон чӣ қадар меҳнат кардаед шумо ки имрӯз тавонистанд ки онҳо номбардори шумо, номбардори оилаи шумо дар сатҳи ҷумҳурӣ шаванд? меҳнату заҳмати мо он чизе ки хоҳиш мекунанд, хоҳиш доранд барои илм омӯхтан, кӯшиш мекунем ки ҳамавақт дар иҷрои хоҳиши онҳо шавем. бори аввал оинаи нилгӯро тамошо карданд. ҳамин қарори ҷаноби олӣ президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои фуруғи субҳи доноӣ ки баромадагӣ буд, набирача аминҷон аз оинаи нилгӯн тамошо карда якбора меҳраш зиёд шуд ба ҳамин фуруғи субҳи доноӣ. хоҳиш кард ки ба ӯ кӯмак кунем. хай ба китобхонаҳо бурдем, китобхонаи шаҳри ҳисор, баъд аз он китобхонаи миллии шаҳри душанбе. ҳамин хел аминҷон шашум сол ҳаст ки дар фуруғи субҳи доноӣ иштирок мекунад фаъолона. пас аз он хоҳарчааш зайнаб бибӣ акашро дида ваям бисёр меҳру муҳаббаташа ба китобхонӣ монд. баъд аз он мана зулайхохони ман ам хел ана ҳозир бо ина марьямхонам қади амирҷонам ҳар рӯз ҳами як китоб дар дасташон рӯи ҳавлӣ шеър хонда меран мебиён. офарин, аҳсан. аз ин ҷо бармеояд ки оилае ки китобхону китобдӯст бошад, ҳатман фарзандоне ки тавлид мешаванд дар он оила, онҳо низ пайравӣ бобову бибиву ана ҳамон бародарону апаҳои худро мекунанд ва воқеан ҳам ин боиси ифтихори шумо ҳаст ки набирагони китобхону китобдӯст доред. ва аслан бигӯед ки шумо худ чӣ кора ҳастед?
اکنون وظیفه‌های ما بسیار، هر هنر هم میکنیم، بسیار کارها هستیم. کجایی که کدام کاری که ما سپارش دادن ما آوده اون کار میبریم. سلامت اولش که باوری. سلامت باشید. خب همسر شما چگونه که ما اطلاع داریم شما آموزگار هستید و فکر میکنم که در تعلیم و تربیت نابغگان خیلی سهم ارزنده خود رو دارید و بگویید که شما در تعلیم و تربیت فرزندان خود چی جایگاه دارید و چگونه توانستید که فرزندان رو در این روحیه تربیت کنید. تشکر زیاد. من طول 39 سال است که آموزگار هستم. نسل نورس رو در رویه مهنت دوستی، وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت میکنم. گرچنده که اینها نابغه‌های من هم که باشند یکی از عضو جامعه هستند و میخواهم که در آینده که چطوری که پیشوای ملت اساسگذار صلح وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائما تاکید کرده میگویند که جوانان آینده دولت و ملت هستند. برای همین کوشش میکنیم که جوانان امروزه را در روحیه خویشتن شناسی، مهنت دوستی، وطن دوستی تربیت نماییم و آینده یکی از جوانان وطن دوست و با اعتماد انامین تاجیکستان صاحب استقلال گردند. آفرین. ما باوری کامل داریم که رسالت خود را در تعلیم و تربیت فرزندان نابغگان خیلی خوب گذاشته اید و شما از همان تعلیم و تربیت که نابغگان رو کرده اید یا که فرزندان خود رو قناعتمند هستید؟ بله، قناعتمند هستم، چون که امین جان و زینب در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایاقت در شهر ایسار تحصیل میکنند. شکرانه خداوند که تمام چاریک‌ها رو نیم ساله رو با بهای 5 با بهای اعلا جنبست نموده اند. در کارهای جمعیتی مکتب هم فعالانه اشتراک میکنند و خیلی خرسند هستم که این سال در المپیادای مکتبی خوانندگان امین جان از فن تاریخ سزاوار جای یکم گردید در دور شهری، زینب خان باشد از فن زبان و ادبیات سزاوار جای سوم گردید که این برای من خیلی یک خرسندی نهایت کلان است. آفرین، مبارک باشد غالبیت فرزندان، غالبیت نابغگان و واقعا هم عین حال ما با بینندگان ثمره انا همین زحمت شما رو پیشنهاد میکنیم و از امین جان ما خواهش میکنیم که برای ما یک شعر خوب قرائت کند. من میخوام که در آغاز یک شعر وطن دوستانه قرائت نمایم. شعر از صلاح الدین صدرالدین چمن پیکر وطن دارم. چمن پیکر وطن دارم که اسمش تاجیکستان است. بهشت آسا دیاری که زمینی کوهساران است. گلستانی بهارش بینهلی قاقوی تر دارد. غزل خواننده لیبان و صدای چکر باران است. به طرف رود ریزان است، بر رویش موج خیزان است. چو آهوی گریزان است، به پاک آب رضوان است. اگر اوصاف میهن را نگویم من، کی میگوید؟ کسی وصفش نمیگوید، دلش تاریک و ویران است. به خلق من ثنا خوانم، ز لطف و از سخا خوانم. زی دستی مردی دهقان بین، ادیرش تاک زاران است. کوهستان پیکر دلکش، مکانی سیب خوبان است. آفرین به شما امین جان. امین جان، شما طول 5 سال می شود که در روزمان جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک می نمایید و واقعا هم بابا و بیبی شما خیلی شما رو تعریف و توصیف کردن و می سازد که شما در برابر تعریف و توصیف آنها برایشان شعرها قرائت کنید. آیا در وصف بابا و بیبی شعر می دونید؟ پس می سازد که این لحظه برای ما قرائت کنید. شعر از مراد علی صابر. بابا مرا چو جان است، دهقانی کاردان است. چو حاصلش فیض آید، صحرا ورا مکان است. چون خوشه سرخم است او، پرفیض آدم است او. با مهنتی حلالش رزاق عالم است او. آفرین. برای بیبیتان شعر از گلچهره سلیمانова. بیبی جانم، بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید. از راه دور می آید، به زور می آید. بیبیم آید ما خرسند، کیسه هایش پر قند. مویز و مغز می آورد، چیزهای نغز می آورد. گپ های بیبیم شیرین، غم برین از سال برین. بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید. رفته کرپچه آرم، بالشت قو گذارم. چایکی گرم بیارم، نونکی نرم بیارم. بیبی جانم شینانم، خفه شدن نمانم. بیبی جانی خوش رویم، بیبی که قصه گویم. آفرین به شما. بیبیتان قصه میگوید برای شما؟
بله. احسن. خب و واقعا هم امین جان در حقیقت هم شما دوسترویک یا اینکه کودک زیرک و دانا هستید و خیلی کتابخوان و کتاب دوست هم هستید و فکر میکنم که یاری رسانی بیبی و خب بیبی و بابا و اینچنین پدر و مادرتون هستید. همه خیر. بله. آفرین. انا اکنون تماشابینان عزتمند ما سخن رو به مادر دوسترویکان اپای عزتمند فریضه سید احمد میدهیم. مرحمت. سلام علیکم. اولا سلامت باشید. خب بگویید که در تعلیم و تربیه فرزندان چی نقش دارید شما همچون مادر، یا اینکه عموما تعلیم و تربیه آنها با بیبی و بابایشان حواله شده است؟ ما هم در برابر بابا و بیبی کمک خودمان را میرسونیم. سلامت باشید. خب از فرزندان خود افتخار میکنید؟ البته. چگونه افتخار میکنید؟ از سببی که آنها در آزمون ها اشتراک میکنند و نام عائله ما رو میبردارند، در خوشبختی آنها ما هم دوچند خوشبخت میشویم. سلامت باشید. احسن. من فکر میکنم که زینب جان عین حال برای مادر برای ما شعر قرائت میکند. بینندگان عزتمند یادرس میشویم که زینب نیز اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است میباشد و از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی در این آزمون اشتراک مینماید. مرحمت زینب برای مادر شعر قرائت کنید. شعر از استاد ایرج میرزا. گویند مرا چه زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گوهاره من بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. پس دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست تا هستم و هست دارمش دوست. آفرین به شما زینب. زینب شما در صنف چندم تحصیل میکنید؟ من در صنف ششم تحصیل می‌نمایم. تحصیلتان در مکتب چگونه است؟ تحصیل من در مکتب خوب است، با بهای خوب و اعلی تحصیل می‌نمایم. احسن. چگونه آیا بابا و بیبی پدر و مادرتان برای شما شرایطی خوب فراهم می‌آورند تا شما تحصیلی خوب داشته باشید؟ بله شرایط خوب مهیا می‌کنند. یگان مشکلات نیست؟ نه. خب در برابر این قدری که بابا و بیبی و تمامی خب بزرگان عائله شما برای شما زحمت میکشن، کوشش میکنن که شما رو به قله‌های بلند رسانن، شما جواباً به این قدر مهنت‌های اینها چی گفتنی دارید؟ من به آنها تشکر خودم را میرسونم که برای من چنین شرایط‌های خوب رو مهیا کردند و آنها میخواهند که ما هوشیار و زیرک شویم، در یگان جا در نمونیم. من هم میخواهم که تحت این همه شرایط‌هایی که آنها برای ما مهیا کردند میخواهم که کتابخوان و کتاب دوست شوم، در آینده نامبردار آنها شوم و وطن و ملت خود کردم. آفرین به شما زینب. من میخواهم یک شعر در وصف تاجیکستان قرائت نمایم. مرحمت. تاجیکستان تاجیکستان، هر کجایی رفتم از آغوش تو، دامنم را من تکیدم ره بره در هر قدم، پای خود را ره بره افشانده رفتم بر زمین، از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خاورت برابر زندگی کردم بس است. هر کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش چون بر سری فرزند خویش، با نوازش گفتم او را از بدخشان کنده اند، طفل شیرخواری مرا از بند پستان کنده اند. هر کجا بودم نبودم من همان فرزند دهقان تویم، در خیال ریگ کوهسار تو من غم میخورم، از برای سبزه و خار تو من غم میخورم، از گلویم نگذرد نان تو بیغمهای تو، بیغمی تو من ننوشم آب از دریای تو. از تو من ثروت نمیخواهم،
وطن هستی بس است با خس و خاورت برابر زندگی کردن بس است. احسان با شما زلیخا، آفرین. واقعا هم قرائت عالی کردم. پس ما رو میسازد که برایشون یک خرسک بزنیم. احسان زلیخا، آفرین با شما. و بیبی جان، شما بگویید که چگونه توانستید که این 3 دوست رو یک رو با کتاب و کتابخوانی جلب سازید؟ من اینها رو وادار نکردم. مهر و محبت کتابخوانی به فکرم که در خون آنها وجود دارد. برای اینکه برای کتاب خواندن و به این راه رفتن کس را مجبور کردن غیر امکان است. با مجبوری یگان کار اجرا نمی شود. میل و خواهش خود آنها هست. ممکن هر وقتی که من کتاب میکشویم، غیر از اون که من آموزگار فن تاریخ هستم، باز به خواندن بسیار کتاب‌های بدیعی مشغول هستم. از خردی شوق کتابخوانی در دل من جا گرفتگی بود. ممکن هم کتابخوانی من رو دیده آنها نیز شوق پیدا کردن. لیکن پیش از همه این تاثیر آینه نیلگون است. برای اون که این دو سرایکان من برنامه تلویزیونی بهارستان رو بسیار نقض میبینن، برنامه‌های انگوبین، برنامه فروغ تماشا میکنن. بعد وقتی که امینجان صنف دوم میخوند، بار یکم همین آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، وقتی که در تلویزیون نمایش داده شد، آینه نیلگون تماشا کرد، مهر و محبت کتابخوانی در دل او پیدا شد. بعد از این خیلی برادرانشون دیده، خواهرکانش هم الکی یک مهر و شوق محبت کتابخوانی در دل اونها بیدار شد و با کتابخوانی مثال روی آوردن. من تنها کمی هم باشد مددگار آنها هستم. کدام کتابی رو که آنها میخواهند من دسترس میکنم. به کتابخانه ملی شهری دوشنبه میرویم، هر سه آنها اعضای این کتابخانه هستند. به کتابخانه مرکزی شهری حصار میرویم، کتابخانه مکتب در اعضا هستند. آنها همون روی خطی کتاب‌های میخوندگیشون، درخواست میکردگیشون رو ما آورده مهیا میکنیم. سلامت باشید. احسان با شما. میخونن. احسان با شما. تشکر. خب در تعلیم و تربیت فرزندان چی مشکلی ها باز به نظر میرسد؟ بعضا مشکلی های کوچک پیدا می شوند، لیکن خوشبختانه با مصلحت بابایشون، با دستگیری بابایشون این مشکلی ها رو ما پس سر میکنیم. انا بیشتر گویم که بابایشون با اونها با کتابخانه ها می رود، خطا نمیکنم. برای اون که وقتی پر قیمت خود را دریغ نداشته، اونها رو با کتابخانه ها میبرن، کتاب های میخواستگیشون رو دسترس میکنن و مشکلات آنها رو حل میگردونن. سلامت باشید. ما میبینیم که امیر جان خیلی بیقرار است. امیر جان شما شعر میدونید؟ بله. خب بیایید برای ما قرائت کنید. ولی الرحمن سرور تاجیکستان زنده باش و وقت بود. آفرین به شما. احسن. خب اکنون شما گفتن میتوانید که نبیرگان شما چی خصلت و خاراکتر یا اینکه در عموم چه خصلت دارن اینها؟ امین جان بچه کم ترک شوخ طبیعت است، بیقرار است، خیلی یک جا آرام شده نمیتواند. بعضا هنگامی یگون چیز از وی پرسیدن یا لطیفه یا یگون شعر قطعی جواب میگرداند به آدم. زینب جان باشد آرام طبیعت است، خیلی دختر آرام طبیعت است، خصلت خیلی خوب دارد، چیزی که گویی گپی آدم گوش میکند. زلیخا جان هم باشد کم ترک زیرک و هوشیارتر است نسبتی زینب. آفرین. او کم ترک جسورتر است، نوترستر است، جرأتش خیلی زیادتر است و نسبت زینب، گرچند که زینب از وی کلانتر باشد هم، لیکن زلیخا چقانتر و هوشیارتر است. خیلی یعنی نبیرچه دوسترک دیگر هم دخترک شیرین هم مریم جان هم خیلی دختر آرام طبیعت است، کتابخوانی و مکتبخوانی رو دوست می‌دارد. الکی این گرچند که نه 6 ساله شده باشد هم، الکی این خودش رو همچون یک خواننده مکتب تصور میکند. یک سمکه در دستش، کتاب و دفتر در دستش می آید. بیبی جان امروز من معلمه میر و من درس داد، من 3 تا بهای 5 گرفتم. چی 5 گرفتی؟ از فن زبان 5 گرفتم، بعد از فن شعرخوانی 5 گرفتم. الکی خودش خواننده مکتب تصور میکند، الکی تصور میکند که این چقدر خوب میخواند، شعر بسیار میداند و الکی دوگانه‌هایش به او کم کم حسد میبرند. بهترین از این جبر میاد که مریم جان شعرهای زیاد میدوند. بله شعرهای زیاد خب میدوند. پس میشنویم از زبان خودشون. مرحمت مریم جان. السلام مریم جان. السلام. خب برای ما شعر میخونید؟ بله.
خب مرامت. بود نبود سنجا بود در ملکی پنجا بود ارکب بود و مول بود ناز و نازش مول بود هر چی دی نمیگفت کار ندید میگفت روز اوچه آشش بخ آشش لاموش بخ سنجا بیمون ناز آشکی تو شور گفت خودت برا خور گفت نگو اومد یک باشه رب و طبقی باشه سنجاب گفت چی گپ شد اوچش گفت عجب آفرین، احسن احسن مریم جان، آفرین، تشکر. خب بیبی جان گفتید که امین جان خیلی لطیفه های خوب میدوند و خیلی پسر شوخ طبع هم هست و ما بیاید از امین جان لطیفه میشنویم باشد. خب مرامت امین جان برای ما لطیفه گوید کنین. پسر به مکتب رفته ایستاده بود. پدرش به او گفت که امروز هم بهای دوگیری باز به هیزومشکنی میروی. پسر از مکتب برگشت. سمکه رو به یک خون خانه پرتافت و از در برآمده رفتنی شد. پدر گفت های به کجا؟ به کجا میشد به هیزومشکنی؟ آفرین، یعنی از اینجا برمیاد که امروز هم دو گرفته. آفرین، باز برای ما. پسرک به نزد پدرش آمد و گفت پدر جان من امروز 5 سامانه شما رو صرفه کردم. پدرش گفت چه خیر؟ گفت تیرزه در همسایه رو شکستم. خب مرامت باز. علی از در صنف در آمد و از معلمه اجازت نگرفته به جایش رفتن نشستنی شد. معلمه گفت های به کجا؟ مگر در خونه تان همین خیل پدرت می درآید؟ گنی چه خیل پدرت می درآید همین خیل برو و درو. علی به بیرون برآمد و بعد از چند در رو با لگد زد و گفت های تیار خورها مرا انتظار نشدید. آفرین و شما امین جان و شما گفتید بیبی جان که امین جان و زلیخا خیلی هوشیار زیرک و گوییم که جسور هم هستند و بیاید ما یک کار میکنیم بین آنها یک چند لحظه باید برک میکنیم باشد میشود شما راضی هستید؟ خب باید برک مرحمت. خب نخستین بیاد نخست از زلیخا آغاز کنیم. زلیخا یک بیت گوید. نام شما نریمان در بخچه ما مهمان مهمان در بخچه ما مهمان. مرحمت کنید شما. نام بود چون جان آدم قوت و درمان آدم. آفرین. خب آدم مه مادر بهاری عمر گلگون درختی من سلطانی تختی دل سامانی بختی من آفرین. خب مرحمت. بختی من نه. حرفی نه. اگر بینندگان عزتمند امین جان نداند و حتما زینب واردی بازی ما می شود. مرحمت. با حرف ش می شماریم 5 1 2 3 شانه سرک توک توک صدر یک توک 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 درس حساب توک توک آه چه عذاب. آفرین. با حرف ب. مرحمت. بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمامی زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. آفرین بگذشت. با حرف ت. تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن. آفرین. با حرف ن. 1 2 ندانم که این همه ترکی ادب چیست. حد خود را نمیدانی سبب چیست. خب زینب یک کار کنید زلیخا که زینب هم گپ زند با تارتنک تار میتند فصل بهار میتند. آفرین کفایه. احسن میگیم به شما. بینندگان عزیز باید گفت که اگر ما زلیخا و امین جان رو همین گونه گذاریم فکر میکنم که ساعت ها آنها باید برک میکنند زیرا اینکه شعرهای زیاد میدانند و البته برای ما قرائت میکنند. و بیاید بگویید که شما افسانه میدونید. بله. بینندگان عزتمند مادامی که زینب در بیت برک ما اشتراک نکردن و ما از زینب خواهش میکنیم که برای ما یک افسانه شوق‌آور نقل کنند. خب مرحمت. افسانه سگ چشم گرسنه. بود نبود سگی بود. روز او از نزد قصابخانه میگذشت و او یک استخوان را دید. استخوان را به دهانش گرفته رفته ایستاده بود که سگان دیگر او را دیده به سوی او دویدند. سگ از ترس گریخته به طرف دریا رفت. او عکس خودش را در روی دریا دیده گفت که در داخل دریا یک سگ دیگر است. استخوانی و از استخوانی من کلانتر است. بیا من رفته استخوانی او را میگیرم گفته خودش را به داخل دریا پرداخت. آب دریا خیلی سرد بود
خیلی سرد بود و دریا نیز چقور بود. سگ با یک عذاب از دریا بیرون برآمده گفت که آن عکس خودم بوده است. من از این مانده و از آن رانده شدم. آفرین. тамошобинони иззатманд ёдрас мешавем ки барномаи мазҳар аст. меҳмони хонадони шумо ва моро ҳамроҳ бошед. барномаи мо идома дорад. хотиррасон мешавем ки айни ҳол мо гурӯҳи эҷодӣ дар шаҳри ҳисор дар хонаводаи акаи бахтиёр қарор дорем ва як суҳбати хубу хотирмон низ дорем. моро ҳамроҳ бошед. акаи бахтиёр бигӯед ки воқеан ҳам кӯдакон наврасон имрӯз таваҷҷӯҳ ба телефони мобилӣ, ба компютерҳо ва инчунин ба интернету шабакаҳои иҷтимоӣ хело таваҷҷӯҳ доранд. хуб бигӯед ки фарзандони шумо оё ба телефон бештар сару кор доранд? акун ҳозир шароит ба ҳамин омадагие ки даври компютеру даври технологияи наврӯ омадагие албатта доранд. ба он қадар ба он наметиҳанд ба телефону мешад ягон вазифаҳошона иҷро мекунанд дар компютер. ягон саволое ки зарурият мона аз телефонҳо мекобанд. беҳударак телефон гади корҳои бозиҳои ғайриимконӣ мекунанд. фақат ҳамин ягон вазифаҳои мушкила дар кор шавад, тарҷума кардани забонаи англисӣ, ягон саволҳои мушкилот пеш ояд, ҳамонда камтар истифода мебаранд телефона. хай барои дарсҳои иттилоотию компютерошон гади кор мекунанд. дигар боқимонда вақташона фақат дар китобхонӣ метиҳанд. беҳтарин. яъне аз ин ҷо бармеояд ки кӯшиш мекунанд наберагони шумо ки хоб телефонҳои мобилӣ ё ки компютерро самаранок истифода баранд. самаранок доим барои иҷрои вазифаҳошон истифода мебаранд. беҳуда ба ҳар хел корҳо иштирок намекунанд, истифода намебаранд. аҳсан мегӯем. ва таҳсили наберагони шумо албатта дар мактаби президентии шаҳри ҳисор аст? аминҷо ва зайнаб дар мактаби президентӣ бачаҳои болояқатманди шаҳри ҳисор таҳсил мекунанд. албатта дар он ҷо муаллимо серталаб ҳастанд. мо тез тез бо муаллимо бохӯрӣ мегузаронем, хабар мегирем бачаҳои атезида мактаба, мепурсем аз фаъолияти бачаҳо. муаллимо шикоят надоранд ҳозираш аз фарзандои мо. мо аз муаллимо ҳам бисёр шодем, хурсандем ки беҳад бачаҳоя дар роҳи рост дуруст бурда истодиянд, тарбия карда истодиянд. зулайхохон ҳозир дар мактаби миёнаи умумии шаҳри ҳисор рақами 4 мехонад. муаллимаашон муаллимаи таҷрибадори беҳтарин аст. муаллима мирва бисёр муаллимаи бо таҷриба аст. зулайхохон бо баҳои аъло мехонад дар мактаб. аз муаллима мо шодем, хурсандем ки фарзандоя нағз тарбия мекунанд. саломат бошед. аз ин ҷо бармеояд ки шумо бо мактабу маориф хоб ҳамкории зич доред. беҳад ҳамкорӣ дорем, тез тез рафта омада меистем. ҷамоатҳое ки дар мактаб мешад даъват мекунанд, фаъолона иштирок мекунем. бо муаллимҳо ғайр аз ҷамоатҳо дар алоҳидагӣ суҳбатҳо мегузаронем. сифати хониши бачаҳо тез тез хабар мегирем ки то кадом дараҷа бачаҳо хонишашон ба кадом дараҷа пеш рафта истодааст. бале, воқеан ҳам аз ин ҷо бармеояд ки шумо дар бораи қонун, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак огаҳӣ доред ва албатта кӯшиш мекунед ки ҳамкории худро боз ҳам зиштар кунед. ва бинандагони иззатманд бояд гуфт ки ҳар як оила, ҳар як падару модар муваззаф аст ки масъулияти худро дар таълиму тарбияи фарзанд хоб дучанд кунад ва кӯшиш кунад ки бо мактабу маориф ҳамкориро дучанд намояд ва фарзандони худро дар ин роҳ ба қуллаҳои баланди хеш расонад. ва ташаккур мегӯем ба шумо ва ин лаҳза боз навбатро ба аминҷон медиҳем. ба шумо ҳам ташаккур. саломат бошед.
аминҷон марҳамат. аминҷон бигӯед ки таҳсили шумо дар мактаби президентӣ чӣ гуна аст? ман хуб таҳсил мекунам. чорякро бо баҳои аъло ҷамъ баст намудам. тӯли 2 сол мешавад ки дар мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Ҳисор таҳсил менамоям. сараввал муаллимаи аввалини ман Холова Мақсуда мебошанд. ва вақте ки ба мактаби президентӣ рафтам, боз бо омӯзгорони дигар шинос шудам, аз ҷумла устод Умаров, устод Миров, роҳбари синфи худам Резбонова Зебунисо, ки онҳо низ дар озмуни фуруғи субҳдоноӣ аз рӯи номинатсияи классикӣ иштирок менамоянд ва то даври ниҳоии озмун рафта расиданд. ва шумо барои омӯзгорони худ ин лаҳза чӣ гуфтанӣ доред? ба ҳамаи онҳо миннатдории худамро мерасонам, чунки дар ҳама самтҳо ба ман роҳнамоӣ менамоянд ва низ барои озмуни фуруғи субҳдоноӣ. офарин ба шумо. акнун барои омӯзгор шумо шеър медонед? бале. хуб марҳамат, қироат кунед. ташаккур бар ту бода устодам, ман аз ғамхорият бисёр шодам. туро як умр хоҳам кард таъзим, ки бар ман додаи босидқа таълим. зи ту омӯхтам дарси шуҷоат, зи ту омӯхтам азму рафоқат. зи ту омӯхтам ман росткорӣ, зи ту омӯхтам ман устуворӣ. ба номи ту бувад ин меҳрнома, кунад умри ту чун дарё идома. офарин ба шумо аминҷон. аҳсан, хело шеъри хуб ва меҳрномаи хуб барои тамоми омӯзгорон. ва чун аминҷон падари шумо дар ин барномаи мо ҳузур надоранд бинобар сабаби фаъолияти корӣ, ва ин лаҳза биёед барои падаратон як шеър қироат кунед. шеър аз устод Юсуфҷон Аҳмадзода. Падарам. падарам давлату дунёи сарам, падарам занҷири тиллои дарам, падарам қуввату нерӯи дилам, падарам тири адуро сипарам, падарам пояи обу гили ман, падарам тоқатчанори гузарам, падарам хизри раҳи чашмаи умр, падарам фотиҳадеҳи сафарам, падарам вориси умри ту манам, падарам муътабарам тоҷи сарам. марде ба хона хурсанд ба хона бармегардад. духтараш аз ӯ мепурсад: падарҷун, чаро шумо ин қадар шудастед? падараш ҷавоб медиҳад: духтарам, ман ҳоло ҳам ҷавон будам, ки инро ба шумо гуфт. охир дар троллейбус касе ба ман ҷой надод. офарин ба шумо Зулайхо. аҳсан. шумо ба ман фурсат диҳед, ки ман барои бобоям як шеър қироат намоям. марҳамат. бобоҷонам муаллим, медиҳадам ӯ таълим. бо ақлу бо тамиз шав, доно яку азиз шав. бихон китоб ту ҳар рӯз, маънӣ тоза омӯз. аз ин панҷи бобоҷон, маънӣ гирам як ҷаҳон. ин аст ҷавоб ба бобо, мехонам хубу аъло. аҳсан мегӯем ба шумо. аҳсан. китоб аст беҳтарин чизе ба инсон, бубахшояд ба ҳар кас илму ирфон. аз ин рӯ ифтихори ман китоб аст, дилам аз шавқи меҳраш комёб аст. аҳсан ба шумо Зайнаб. хуб, дар ин ҷо боз Марьям хоҳиш доранд ки як шеъраке барои мо қироат кунанд. марҳамат Марьямҷон. пагоду дар ҷони даст, музачаъ дари даст. биё ба дукон барам, музачаи нав харам. гулаш гулаки будам, пулаш пулаки додам. офарин ба шумо. аҳсан. офарин ба шумо ва бибиҷон, шумо чун фикр мекунам ки бештар бо набирагон кор мекунед ва медонед ки аллакай онҳо чӣ нақшаҳо доранд ва дар оянда кӣ шудан мехоҳанд. ва бигӯед ки Аминҷон, Зайнаб ва Зулайхо дар оянда кӣ шудан мехоҳанд. мегӯянд ки ба як мард 40 ҳунар кам аст. аминҷон мехоҳад ки табиб шавад ва ба халқу ватани худ содиқона хизмат намояд. зайнабҷон бошад мехоҳад ки дар оянда дипломат бошад. зулайхо ҳам мехоҳад ки омӯзгор шавад. омӯзгор. офарин. бале. фикр мекунам ки ягона набираи шумо аст ки касби шуморо дӯст зулайхо мехоҳад ки дар оянда омӯзгор бошад ва дар ин ҷода ман ба ҳамаи онҳо муваффақиятҳои калон хоҳонам ва беҳуда нагуфтанд ки ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад
агар хоре бувад гулдаста гардад ва ман боварӣ дорам ки дар оянда онҳо ҳама соҳиби касб соҳиби вазифаҳои дӯстдоштаи худ мешаванд. аҳсан, ташаккури зиёд ва воқеан ҳам як қарсак барои бибӣ мезанем. офарин. хуб, дар фарҷом шумо ба бинандагони мо чӣ гуфтанӣ доред? дар охир ман аввал миннатдории худамро ба ҳамаи шумо коркунони телевизиони Баҳористон мерасонам ки шумо низ пеш аз ҳама дар тарбияи насли наврас беҳад саҳми калони худро мегузоред. баъдан ба ҳамаи он касоне ки айни ҳол моро тамошо доранд гуфтанӣ ҳастам ки фарзандони худро бештар ба китобхонӣ тарғиб намоянд, вақтҳои холии худро бештар дар китобхонаҳо гузаронанд, чунки китоб дӯсти беҳтарини одам аст. аз китоб хондан нутқи одам буро мешавад, ҷаҳонбинии одам васеъ мешавад ва лаҳзаҳое мешавад ки ҳамон вае ки дар китоб хондагӣ ҳастӣ дар зиндагии одам ба кор меояд ва аз он истифода мебарӣ. барои ҳамин ба ҳамаи насли наврас, ба ҳамаи мардуми тоҷикистони соҳиби истиқлол гуфтанӣ ҳастам ки ҳар лаҳзаи худро бештар бо китоб ва китобхонӣ гузаронанд. саломат бошед. ташаккур. ва акай Бахтиёр, шумо дар охир чӣ гуфтанӣ доред? сипосгузорам ба телевизиони Баҳористон ки чунки мана имрӯз ҳама тамошобинон аз ин барнома огоҳ ҳастанд. бештар миннатдории худро мерасонам ки ба имрӯз ба оилаи мо ташриф оварданд ва аз тамоми мардуми Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки фарзандҳоро ба роҳи рост ба дӯстдории хондани китоб, фарҳанг бештар ҷалб намоянд. ташаккури зиёд. саломат бошед. ман фикр мекунам ки ҳамагӣ суханҳои шуморо қабул мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки фарзандони худро дар роҳи дуруст роҳнамоӣ кунанд. ва мо сипос мегӯем ба шумо ва ба набирагони шумо ки иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. мо ғолибиятро таманно дорем. бигзор дар даври ниҳоии озмун дар соли 2025 ҳамагӣ ғолиб гардад. раҳмат, ташаккури бисёр. аз меҳмоннавозии шумо самимона миннатдор ҳастем. саломат бошед. тамошобинони иззатманд, ёдрас мешавем ки барномаи мазҳар буд пешниҳоди шумо ва мо гурӯҳи эҷодӣ дар шаҳри Ҳисор дар оилаи Қосимовҳо қарор доштем ва акнун мо як суҳбати хубу хотирмоне бо ин оила доштем ва дар ин ҷо суҳбати худро мо ба поён мерасонем. мо сипос мегӯем ба оилаи Қосимовҳо барои меҳмоннавозӣ. акнун мо дар ин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи мазҳар. то барномаҳои дигар шоду масрур бимонед. хайр.